ngibonge Mshumayeli wenkosi uma uthake kuke ngamadolo ngiphathe inkonzo ke uNkulunkulu oyabe inkonzo uNkulunkulu okunika amazwi okuphilisa abantwana awuzenzeli wena ngokwakho ake sivume ivesi elilodwa esishabelelweni sika 69 ngiyalibingelela abangcwele basesana nezwe uNkulunkulu ube nami namhlanje kuba ngifike la kuleli tempeli sekade babekhala abantwana bakhona sekunesikhathi ulokhu kucezeza njalo namuhla ke sengifikile Dalisuthi kaBaba ngiyakholwa njengoba kade esho uMshumayeli ukuthi kumnandi enhlizweni zethu naku-23 siyobe sinandisana nani kulo leli thempeli angase noma khona amagazi ngoba ngiyabona ukuthi iseyingane encane mina ngiyagodola uma kufika amagazi osegodola ngoba ngiseyingane encane angithi ngiyabona ukuthi ngiseyingane angameli ngishinwele bantwana benkosi sisenkonzweni yesabatha esayenzelwa umenzi wethu kuba sikhumbuzane indlela ekhaya kuba ufika leyo yesabatha futhi sibe khona esabathweni sikhumbuzane indlela kuyekhaya noma omunye ebezethanda ukutsheka kodwa makufika usuku lwesabatha eseyizwa le ndaba ekhulunywa kaShembe akuyaqala phansi athi konje ngiyapha ehlathini
wathi ukukhanya kukhona ngasengithanda indlela yokuya ehlathini. Sikhona isifo abantwana benkosi sokuthanda ukuya ehlathini, sikhona. Kodwa uShembe wabeka abashumayeli bakhe ukuthi njalo ngamasabatha anovuselela indlela eya ezulwini, ngoba umuntu uyeluswa ngaphambi kwenkomo, ngoba inkomo uyakwazi ukuthatha isagiya noma itshe uyijikijele. Umuntu ngeke umjikijele ngeke usithathe futhi isagiya. Kodwa isagiya sakhona ukuba umuntu umkhokhele uthe emcabangweni yonke yakhe obese icabangile, ebesembuka esebona ukuthi ukucabanga kwami ngathi kufile, nempela bekufile. Alukho uthando abantwana benkosi olunganga ngolukaShembe owasithanda ngalo. Ukuba uNkulunkulu asikhumbule la emhlabeni, alethe ukukhuluma kwasezulwini, azokubeka la emhlabeni ukuba abantwana abasahamba ngeenyawo embili la emhlabeni bathathe lokhu ukukhuluma bakufake ngaphakathi kube impilo yekusasa labo. Ngoba njengoba sihamba nje abantwana benkosi singahlabelela, sithandaze, sibe izinto zonke, kodwa kukhona indaba enkulu yesuku lokugcina. Inkulu-ke leyo ndaba. Uma sekufike lona uyawuswele ukuthi konje ubani ozongeluleka manje, ngoba kwathi makukhulunywa ethempelini ngangayinaka into eyayikhulunywa. Namhlanje nasengiyamdinga umuntu ozongibeka endleleni, kube sengathi uzobuyele lapha emhlabeni azokugcina lokho wayekuzwa. Kanti indlela yokubuyela emuva ayisekho, sekukhona indlela yokuya phambili kuphela. Kodwa lapha phambili usuke sebona ukuthi lapha ngiyakhona awukho ukhiye wakhona. Ukhiye wakhona ngawushiye ethempelini lapha ekwakukhulunywa khona, ngase ngawushiya ukhiye khona lapho. Njengoba sizophuma nje la ethempelini, ilona lo uzokhuluma indaba zakhe, abaseyeka into ekade ikhulunywa ethempelini le okuyona efuna uShembe ukuba wetshise, ukuze kuthi le ngiloze ngaphakathi kuwe ijabule nawe. Kodwa manje akwenzeki lokho. Uyathi ephuma umuntu ebesekhuluma indaba zakhe zasemhlabeni, ebese ukhohlwa ukuthi uShembe wakugubula usekhona lapha, wakwembathisa ingubo emhlophe ukuba ube umuntu wasezulwini, usekhona lapha emhlabeni. Wathi njengoba ngikwenza umfanekiso nje ukuthi yiba mhlophe nangaphakathi kwakho yiba mhlophe, kuthi makufika abantu basezulwini bafike babone, uma bekhanyisa lapha esifubeni kuwe babone ukuthi ukhona uShembe la. Niyazi bantwana benkosi ukuthi liyangena idimoni uma likufike kwasekhona lutho ngaphakathi, liyangena thalakatha ebese ukuthi ngiphuphe kabi. Kanti ngenxa yoba awusakwazi ukunika
uyozibika khona kuthi makusa ngo4 uvuke uhambe uyozibika khona ilalo muntu wasezulwini ezothola khona umphako abone ukuthi lo uShembe wanginika umuntu onesazela somuntu ongasekho emhlabeni umuntu wasezulwini saphinda futhi ade ngihlabelela leli gama lami ngithandayo lapha uDona benkosi ngisho ukuthi leli bhungu lezani manje sekuyihlabelela leli gama kodwa igama leli elilo2 abathathu kodwa ngifuna ivesi esekugcineni ngoba sonke njengoba siyila wasidonsa uShembe ngeyibopho zothando esidonsa ngokusithanda kwakhe ukuthi laba bantwana ngiyabathanda ngibathandela ukuthi bangene ezulwini besesemhlabeni wasesinika lezi hlabelelo ukuthi akothi noma ngabe sokuxakeke kangakanani ebese usho uthi wangidonsa wena baba angesimo uphozo zothando wangidonsa donsa wena baba angesimo uphozo uShembe wadonsa obaba nomama wangidonsa mina ngisesiswini ngathi ngiphuma ngase ngiyiNazaretha angikethanga inkosi kodwa ngaphumela ebuNazaretheni sengitsheliwe ubaba nomama ukuthi mntanami sakubele enkosini yasekuphakameni umqalo wendlela 1924 emzini waseJudiya yathi inkosi yasekuphakameni uma selimtholile lo mntwana neze ningamlokothi nimnike umuthi ngoba uyokwakha umuzi onesibusiso uyokwakha umuzi omhlophe uyokwakhiwa uze ubuye emanzini uma ningamnikanga umuthi lo mntwana uyoze ahudule ngesikhulu kodwa uma nimnike umuthi uyakufa emncane ningakhohlwa ukuthi lo mntwana enginika yena namhlanje angimthathanga ekomeni lakwamathunjwa ngamthatha ekomeni lasezulwini balimisa kanjalo kimi
angimthathanga ekomeni lakwamathundu ngamthatha ngimthathe ekomeni lasezulwini nakhula kanjalo bebelusile uhamba ubaba emhlabeni wasala mama wangelusa ngelusela ngoba wayehlakaniphele umama ngoba wayekwazi ukuqoqa ingane zonke ekhaya ebese zosinonga ezosigweba asikhiphe igazi elibi lokuthanda amantombazana akhiphe igazi elibi lokuthanda amadoda babenze njalo omama akekho umfana umbone egijima namantombazane ayikho intombazana uthi uma ukhuluma nayo ebese ivuma ngosuku ukuthi ithethelele cha ngoba yayilazi ukuthi yini le ayikhulumayo lo muntu ngoba akukho lapha ukuthi diki khona isifo leso singaka namhlanje na siyeko omama bayekelele ingane zabo bathi basazodla izinto ezithile ey'nganeni zabo uma ziqoma noma zenza lokhu nalokhuya ebese khohlwa ukuthi le ngane manje iqomile isiyenze lokhu nalokhuya kuzoqhamuka oshekasi ababolileyo abazokwenza ukuthi uma usubadlile ungabe usafinyelela kulowo muzi lowo muzi
sisenakho futhi mnikazi abaseshiya nezingane la uthe mase hamba emhlabeni sokufika insuku zakhe ngoba phela uma uya lapho ubona zingakahlanganiswa zishumi ukuthi indlela ozoyihamba uzohamba iphindlela eyakuyiphindawo indlela ozoyihamba wasiyabona awu lapho kuvalwa laphayana kwase kuthathwa lezi ngane seyibekwa ngapha engalweni yesokudla kwathathwa elingabekwa ngapha kwathiwa khona nazi ingane elaphezulu yilo le ukhona ingane zengane sezishubukile wayigona lezi ngane wazenza yonke into lezi ngane sisanomthelela manje intethelelo kade wahamba ngaphambili kwababamkhulu awubhekela umuntu ehleze kunyameni ibaphasopa wensizwa uphasope ukuthi lapha ekhaya ushayela kanjani ngoba phela uma ungazange ubeke umphako lapha kubantwana bakho akekho umuntu obuya kunikelele ngoba uzofika lapha ubhajwe kutholakala ukuthi awulishiyanga ikholo emuva awusebenzanga ngomlomo wakho washayela wena lapha ukuba labo bantwana balandele bafike banikele lapha ikhona inkosi awubejwayezanga indlela yokuya ekhaya kwaba mnandi nje uma ubona bevela lapha eThekwini sebeyezinye inhlobo basopa ngoba indlela ekhaya ushembe uyibekile kodwa nazi ikhubekiso eduze kwakho ngoba lezi ngane ziyokwenza ukhubeke endleleni ukuthi uhamba ngayo ziphumuze ngomlomo wakho khokhela ngomlomo wakho mayikwashule uyikhokhelile bayabona abasezulwini abazolilima bayabona ukuthi wakhokhela wagcinaphi njengoba uyekile nje uzobona noma ufakile isipika uyofona isipika sesiyashona lapho ujakeni kutholakala ukuthi umkhokheli kade uyini indaba kwenze njani akakhokhelanga wemakosa ningabafaka abakhokheli ojakeni uthusa la ebese ukhala inyembezi mkhokheli awungithandaze isindoda yami iganile usufaka umkhokheli ojakeni usazokukhalisa-ke naye ungavumi kusho umkhokheli akasabuyele lapha ezulwini ngoba usekufakile esonweni nawe uzumfakile esonweni usuthe hayi impela kuthandazwe makhosikazi ka-14 angaganywa lo muntu usho umphumleni wakho lo mndeni othi akungabibikho inqubekela phambili ungakho lo mndeni wokushembe wathi bonke abantu mabaganywe basalane basala amaNazaretha uma eyedwa uzowathola lapha amaNazaretha azokufula ngolunye usuku lapha uma sewubhajiwe ngoba uzobhajwa laphayana uyakwazi wasikhova sikhale emini ilayo yofike ubuye khona kodwa ungasenakukhuluma lapho emhlabeni ngoba ukukhuluma uyekile usekhona emhlabeni ukukhuluma okuhle kwasezulwini wakuyeka uselapha emhlabeni ukhulume ukuze babone abasezulwini ukuthi hayibo lo wehluleke ekhokhela wangidonsa wena ushembe umdonsile wangidonsa noma sengilayo emhlabeni wangidonsa ushembe wangidonsa ngiseseswini
sikamama namanje uyamdonsa uyabona uNkulunkulu ekukhombisa okuhle usuke eqhubeka nokukholwa Musa ukutefeza ekholweni qhubeka nokukholwa ngoba kukhona usizo ekholweni uma uNkulunkulu ekwenzela okuhle nje khona lapha emhlabeni uthi qhubeka nokukholwa ebese utshena abanye ukuthi ushembe unamandla onke ngolunye usuku siyahamba bakhuluzo umshumayela ungikhumbuzile umshumayela ngeke ungikhumbuzile ngolunye usuku bantwana benkosi siyahamba siyaphi siyemzini waseNtangakazi lapho siyakhona nangu umngani lapha beletha amawele abafana ekuseni wasebusa bathe ngiyagijima ngenkosini enkulu yasePhalamende ngamfika esafaka ivesti wafika wavula wathi ngena yini kwenzenjani babe ingane kayithambi basho njalo laba ababelethisi bathi ayithambi ingane selokhu kusile ayithambi ingane ayithambi wase efaka isandla ngapha wabuya nethu ufaka isandla ngapha wabuya nethu wathi uyazona mfana wathi hamba uthi abayibophe lapha ingane zizothamba wena ufuna sihambe nawe siye entabeni yaseNtangakazi la sayikhali igubhu lapha sezisho kamnandi isigabu hayi kubona ukuthi ubona uyindoda izigoba amadolo dabuyona indlela kaShembe leyo akashongo uShembe ukuthi niyoyona into yakhe uyabona masesikhali isigubhu sakhona uyomswe ujuluka yonke indawo uzoba mnandi ukuthi awu nansi into yasezulwini hayibo yekanda nikuthathephi buya ngapha wangidonsa wena baba ngizipho sobozo wena namuhla wemakube wekanjalo ngashiya kanja ubelethe inkomazi yami belethe insizwe ezimbili akunanazo phela lo ngoba sagana ngokusemthethweni asikana ngongeke emthethweni bafika ngabika enkosini mase sihlezi ngale mzini yakhe yayihamba phansi ngalolo suku inkosi yasePhalamende sasilehamba nayo phansi sasuku 7 ePhalamende sasifika u5 intambama entabeni yaseNtangakazi yayihamba phambili inkosi ishayidweba sake sayibona indaba enkulu afika nje babengane sesikhambile athi inkosi kusisa yabona ukuthi uShembe uma ngase ngihlubukela akathi uShembe ngihlubukela akathi wena ungathi uhlubukela uma kwenziwa kuwe lokho ungathi uya
ungathi namba sebefika intathakusa usekamla hawu umkakho uyabeletha ngane ingane lokuyivele ngo3 ayiphumi ngane unkosikazi wesina ayiphumi ngane ungatuza yikho lokade ngisho usuyangatuza ungatuza umbala ngoba ngino7 wonke amakhosikazi ungatuza angishubile mina ngihlambulukile hlala nomphosha wakhe eshubile lapha awuzomphekela noma ngabe uphambukile ubusuyamphekela ngoba no way to go kabo nanti lokuza nangwe akubeletheke ubaba ngoba ngabona ngizokwenza njani sokusile manje ngihambe woshisa sayitshanyana hawu uthakasebelethi bafika bathi hayi ingane lokhu ivele ngekhanda hawu wathi ngokwata to 1 wasemini yabazi ukwata to 1 bathi akuseyikho bathi sasayibona indoda enesibili ushoma engabe manje sesimthathile lo muntu sambhekise sa ngathi mina cha ithemba lami likushande alikho nje kuyindawo phela ngalento ikhathi abantwana benkosi ingane zazivinywa amaplate uyalazi iplate uyalazi ngokhe zazivinywa amaplate uyabona ngo1948 no 58 ingane zazivinywa amaplate kukhona kukhona yonke inhloko angaze ushembe abeke umamsomi lapho ukuthi makabheka abakoti babe kwiqiza nje bonke waye babheka abakoti ayikhiphe ingane njalo nje asuse lokamo asisele iplate uphume ingane akafikanga la kimina agijima ngaye Nkosi ayifika inkosi ibambelele eyisikeli emnya ibambelele baba umngane lapha uyabeletha bathi ngani lokuvale ngo3 othi hawu andithulele ngithi baba bathe ubaba kaphuma uthi angiphumi noma umuntu efa gijima kusho ilanga lamalanga yayazi into enhle eyathi mayinyathela nje ubone ukuthi hayi ningabaleka ngitshone phi ungabaleki wentatsuthi ungalokuthi ubaleke ngoba uma ubaleka bazobulala uyisho phela ngoba sebethembele kuwe akithi bethembele kuwe amen wena obanikelelayo wena obahlabeliko wena obaqoqayo nasemathuneni uzobangenisa ekhaya ubaleka washiyaphi manje mawusubaleka usubheka lapha kosibani ba ubashiya kuba Putuma uhambe ubiza abakhokheli babe yisihlanu yawuza umthandazo kaShembe babe yisihlanu ubusuthi ngithe abafe bahlabelela igama leli elithi Nkosi yethu simakade Ngathola inkosikazi yenkosi uMamncane Nkosi yakomthetho yagijima ababeza abakhokheli
yaya nabo edokotela bafika wangishiya lapha emnyango base bethi kunina osala nomakoti phuma wena waphuma endlini base beshabela ngabavumela ngilapha emnyango ngathi ngizoba wethi wengcele yaphuma insizwa yami ungaba yethu ngathi hayi isela ungaba yethu ngoba sisenqabeni masilapha akukho kungasihla ushembe ekhona akukho wena kuphela ongabhutuluka uyoyifaka laphana esweni kodwa ushembena unawe wangikhonka-ke ushembe ngokungikhombisa zonke lezi zinto ukuthi mangabaleki endleleni yakhe ngabe ngiyamdumaza ngimile angikwazi ukubaleka noma ngafika ukuhlupheka kunjani kuningi ukuhlupheka osobe kwangifika akekho umuntu oney'ngane ey'nama-23 engekho emhlabeni njengami akekho kodwa uNkulunkulu wayibuyisa ezinye iy'ngane ey'ngama-20 nengane yodwa ngizobaleka ngibhekephi awutshena mina kokephi tshena mina ukuthi ngibaleke ngibhekephi ngizobhekaphi ngoba nansi inqaba akuyena ushembe owasenzela yona ukuthi asokwethemba izwi ayikho into ehlula ukuba wethembe izwi ukuthi izokwenzeka lento sengiyaqina ngolunye usuku andongibamba elokusa mase ngeqisini ngolunye usuku kaniwe inkosikazi yesihlanu inkosikazi yayisiyathunga ithunga izinto zayo yayisibeka inayithi la yabona la kwathi khalakade ngaphakathi yasiyamthunga inayithi yasiyamthunga inayithi yizwa ngaphandle yizwa lokuthi kanti sinqume kabili la emphinjeni olwesihlanu ulungiselela isabatha ubaba kakafika emzini waseJudiya inyanga yezulu sathandaza thatha amanzi wababa amphuzisa yathi bhilipi yamthunga amathumbu onke ubusuku nemini uthandazwa kuhleziwe umuntu esekhathazeka kodwa nathi ngoba ushembe ngiyamazi uza kuyikhipha le night ungabhakuzi ungathi ngoba ubona ivukuzo lithi ebese uyabhakuza lihlola wena ukuthi imbali uyamthanda yini unaso yini isibindi sokuhamba ngale ndlela elidwale limshelezi alikidwale ledlula lelo waze wafika usuku lwangomsombuluko imthunga le night aqonde eJudiya amfika ehlezi nabavangela ababili uhlekwayo noshozi afika ngayibika lena wathi hamthatha amafutha lapha ngase ngiyinza athi amafutha uzowagwinya amafutha inayithi bisinamathela kuwo ingaphumi ngathi mawumoya wayesethi wesiphuphu izophuma inayithi wafika umdobe la ngaphandle esifubeni izophuma inayithi wafika sesidule sefile inayithi sinquma kabili enhliziyweni engasekho nasekhaya sebemthathile abahlakaniphileyo bamsa eshore uyafika lapho udokotela uthi ngeke ngiyithinta isenhliziyweni ngeke ngiyithinta ngamshiya khona athi usasa ngambona ekhuphuka esangweni hawu na iphume manje cha ayizangiphumi nayo uphela ushembe izophuma
Sasa siyathandaza thandaza hayi waseqhamuka umama ongizalayo ongithandayo waseqhamuka athi hayi mntanami sizoyikhipha le night ebusuku sizoyikhipha ungakhathazeki wena sizoyikhipha kodwa ebusuku yaphuma ngalo lolo suku osukwini le-13 kodwa ngoba ngangethembile ukuthi uShembe ngeke ngilahle ngingazange ngiyodla umuthi akaze ngudle mina umuthi akaze ngijove mina akaze ngilidle iphilisi angeke ufike lutho luhlangene la kimi ngoba abangiyalayo ngabambisisa ukuthi ngizofa ngincane uyabona lapha ngibona manje ukhona no-85 lapha manje ukhona apha msizana ukuthi yime no-85 ngaphandle kwana ngimfangele uyabona umfangele lo ukhona akapha msizana uyabona ngakho abantwana benkosi asizame ukunamathela noma ngabe kubuhlungu kangakanani nangane yakho uma usuyibonjayo nathi isiyahamba othatha u14 uyibophe ingane uthandaze uqinise ngoba usathandazeli yona yodwa usuyithandazela wena ukuba uNkulunkulu akubone ukuthi unaso isibindi kuze kuthi ngosuku lokugcina ebese kwephula emalahleni uma unethi umoya wakho mawusenkosi ungavumi wena bangaphakathi awusindi uyahamba emhlabeni ngoba uvume ufuneka kuvume umuntu ongaphakathi ebese uyangena umoya kaNkulunkulu ebese uyasinda nawe akusindi yona inyama yodwa kusindi imphefumulo yethu bantwana benkosi sengathi inkosi enkulu yasephakameni inganika inhliziyo ezithanda uShembe akuthi noma ngabe usithele ungale kodwa ukusithi uShembe ngizokwenza njani uma ngenza lento ngoba uyangibona akukho lapha engakuboni khona uShembe hayi akukho noma kuyiphindawo noma ngabe usemgodini kodwa uzokhipha uShembe mokwe wathi nje weShembe bantwana benkosi sengiyabonga kusanda neswa nokubona izizwa ezingaka angazi ukuthi noma izoba khona ku-23 izoba khona khona bangazukuba khona lapha ngiyababona nje mina dabo sizobe sikhokhelana lapho bantwana benkosi akuzwa lokho kona makakala ephoyisa afika ngamabhatanini sizobe sikhokhelana lapho sizobe sishukana lapho ukuba indlela ezulwini sizosiyithole ngosuku lokugcina musa uba umfakwezinyaka musa nje uba umfakwezi ngibonge bantwana benkosi ngibonge uyabona abaphathi beyimbathi uma befika laphana ebuhleni bafike namakhathuni ey'ncwadi zenu zika-23 bafika namakhathuni abafiki nekhathuni bafika namakhathuni noma niyophelele nonke kodwa bafika namakhathuni njengoba siya kuJulayi nje ngiyazi ukuthi bazofika namakhathuni lokho sokukhombisa ukuthi niyamazi uShembe niyayazi indlela enizoyihamba ngoba phela uma ungenalo ibhuku lika-23 uzofika ume endleleni uyabona lapha emhlabeni uma kuthiwa unayo i-ID akhona lutho olutholayo lapha emhlabeni ngoba uyimpungushe njena engafuwe muntu fuwa uNkulunkulu ukuze kuthi mase usho ukuthi ngiyohamba weguqabatele ebese ukhipha incwadi yakho yokungena ezulwini Nkosi kusiselukiswe Nkosi kusisekuphakama kuyo amen waphinda lona lelo verse bantwana bangu wangidwa